BIAG ti TAO. Manipod ita, dito'y kayon dakkel abalay nga agnaadwan. Sana na masapol ang makiinagaw kayo iti makan kadagiti padayo ana ulila. Agyaman nak, Ma'am Lilibeth. Nupay, amok nga awan panggapyo ang mga ampun kumakanyak. Ngam di ka agdanag, Ma'am. Di kayon to agbabawi. Agsingsing petak. Promise. Nasaya at lukasta. Da kayo kin ni Clarice tinapilik nga ampunan, tamadlaw anasingad kayo atwa. Wan, ma'am. Nasingid kami nga agayom kininiki. Anya, ma'am, manipod ita, awagan dakon iti mami. Agyaman kami, mami. Alaing kay aginanan, at dasilid nga impasaganak para kada kayo adwa. Saggaysa kayo iti silid. Ala, umay kan Niki. Magagaran akon ang makakita iti silad na. Welcome to Jena Almoite drama. Ayan dagito Bing, Lily. At dada iti silid da lakay. Nay, apa yan? Nagunugan day taasin na ay mo lanto. Konak no may salang tampunan ta. Duamot gayam tinsangpet mo dito'y balay. Amumat asaan laabas ta ampun laeng ni Clarice. Isunto ti agbalin nga asawa ni Zaccheo inton dumteng ti panawan. Ay, sika man pay lang tinapuutak akasta ti palagpampanunot na Lilibet. Di ka kumagbalin na kontrabida lando. Nasaysaya at matlaeng abayat nga ubing dapay. Makita ta ti panagdakkel da. Diyak kayat akumpormento la dita ti pakasarsarakan ni Zaccheo iti agbalin nga asawa na. Adya tinakitam kin ni Clarice. Napintas nga ubing ni Clarice. Kan madlaw anasing putmat. Nubilang ta maaddaan danto iti anak kin ni Zaccheo nga anak ta. Patsyak ang napipintas kan gwapon tumat ti agbalin nga apo ko ta. Katay may nga ubing ngay. Anyat planom ken kuana. Iso ti agserbi a katulunga. Kan mangbantay kin ni Clarice. Mami, kunak man nun ni Clarice lang tampunan nyo. Asino di may sapay nga ubing nga kadwa na ngay? Ha? Niniki sa kayo, iho. Ni Clarice lang tiket kong ampunan nyo, mami. Ngamin, napintas. Saan nakasladay diya kadwa na? Saan lang arudon ang napintas? Saan pa'y anapu daw? Pumudaw to, anak. Agbalin ka kumaanasing patkadakwa dawan. Ipatag mo idadwa. Takamang damutan ti pamilya tayo. Maala, ingkasit gan ida. Kasaritam ida. Tapno mayasidag tirik nam kadakwata. Wan, mami? This drama is owned by Jena Almoite drama. Kita umlando. Nagbiit ang nagsiningad da sa kayo kan Clarice. Naragsak da akit kitaan. Sa naklakit di ang nagbidot anang pilikin ni Clarice. Wen, makitkita. Ngam kasta kumamat ti kinasingad da kininiki ah. Nakakaasila ngagpapaigid tay may sang ubing. Pasaray baon-baonan da ang mga ala iti merienda da. At da katulong tayo abaonan da. Ngam ni pay niki mati baon da. Sir Lando, Ma'am Lilibeth. Inyagan kayo iti meriendayo. Niki iha, di mo't imbagakon. Mamilatan ti iyawag mo kanya. Pasensya kayon, Ma'am. Kas lang amin jak maikari ang mangawag kada kayo iti mami. Mabaina. Anya ko matipagbainam. Kat kamang kayo ni ti daytoy a pamilya. Ala, iti sumlatan di talamiseta dayta trengig mo iha. Pasensya amla kuman ti anak mi. No adaman saan anasaya at amadmadlaw mo kankwana. Wan? Aw-awatem kumalatan, iha. Tane, saan pa'y la siguro ang nairwam iti kaaddayon dito'y balay? Nga mala, no saan ka pa'y la akomportable ang mga awag kada kami iti mami kandati, saan da ka apilitan, Niki? Agyaman nak ta maawatan dak, Ma'am. Aywan gayam, anda ko maibagak. Anya day jay, iha. Ipapaayab da nga minti guardian ko jay school inton bigat.
Nay, apay. Adda ka din na aramid mo akalukwan. Ay, awan, ma'am. Ngam itadda ka no ti card me. Kan ko na ngamin ni teacher, may saa ka dagiti kalaingan ni Jeskwelaan. Ha? Talaga? Ay nahadyak laing pagarup. Nasirib kamot gayam nga ubing. Ngam okay lang no saan kayo ang makaumay, ma'am. Tasyaklatan ti mangawat iti award ko. Mabainak ko man amang ibagangam. Malaala. Syakton ti umay ije pag-adalan nyo iha. Ipakancel kunton dagiti meetings ko inton bigat. Ha? Agyaman nga no kasta, ma'am. Mami, jak ko makayatagnad iti enda lolo. Tituyaklat ako man. Iho, nasaysaya at matlaang no ijay ka nga agadal. Ingkarik ngamin kadakwada, nga inton ag high school ka, ijay kan nga agadal. Kayat ko kung mga agkakadwa kami latta kada Clarice, mami. Saan amabalin, iho? No anya timbagak, iso ti masurot, anak ko. Welcome to Jena Almoite Drama. Mangag ko ti saritaan nyo kini Sakeo. Madlaw di na kayat yung madayo. Dumakdakalan dagiti ubing. Saan amabalin abayat ti panagdakkel da, ket agnaed da iti may sa balay. Kasanon no di tay malapdan dagiti ubing, ket maaramid dati saan ang maiparbang. Nasaya at napanunot mo tayo talilibet. Tauran siya. Kastamot lang ti pampanunutag. Agan-anad ka iti papanam sa kayo, wen? Agsingsingpat ka ijay. Wen Clarice, awan pagdanagam kanya. Si kakit di Nikki, bantayam ana imbag ni Clarice ha? Sikat ti pabasulak no dadaga sa mapasamak ken kuana. Di kagdanag sa kayo. Siyak ti makaamu. Jak baybayan ni Clarice. Tandaanak day tanga imbagam ita Nikki. Ala, husto day tanapin nakada. Tani, anyat urasan, anak ko. Awanan nalipatam. Awan siguron mami. Ni Nikki ngamin tinang isagana iti amin nga itugot ko. Agyaman na Niki iha. Nakasingsingput kalatakin ni Sakeo. Nga uray na alas ti ipagpakita na ka. Ni mami mat. Sa anak ngamin aman nagimula iti sakit tinakam, ma'am. Clarice, apay, naggapgapwam. Di ka kanumot si Mark iti iti pag-adalan nyo. Kung na di ka klasem. Ha? Ay kwa, adda nga min group project mi anasken nga ilipas mi. Ngam, ay, amang ano jak sure ang makagraduate tak, Nikki. Anya? Apay ngay. Ganun gayam. Kinasaritan nak ti instructor mo itay. Saan lagayam anam na minsan ti panaglangan mo. Gan, ipulong nakin ni mami. Kaya't ko laang mat ni agrelax, iso anapan kami nagbuya iti sini. Nagsakit nga minun ti ulok iti kapapanunot kadagiti nagririgat a subjects ko. Jak pa'y sigurado no makagraduara. Anya? Di matri na bii nga itutsutor ka. Wan ang agdumatamot iti utak. Adayo ang nalalaing kangam siya. Hay, nagrigat mat ngamin ti kurso. Jak gayam kabailan ti accountancy a kurso, Clarice. Ni, umawawagan ni Ma'am Lilibeth. Anya nga tatibaga na. Sumbata mon, ang mga no adda na patag na ibagana. Lobat ngamin tay cellphone ko. Ang mga no inawagan na mat. Hello, ma'am? Hello, Niki iha. Imbagman tasim mong bat ka adakos. Itayak pa'y nga umawawag kin ni Clarice. Ngam jak makuntak. Kadwak ni Clarice, ma'am. Kaya't yung kadi ang makasarita? Sanan, total agkadwa kayo matgayam. Da kayo pa'y laang ti makaamoy jay balaywan. Mapan mi ngamin bisitaan da sa kayo kan lolo na. Kat amangan no agbayag kami ichay. Sige, ma'am. Awan pagdanagan nyo. Agyaman ak iha. Amok amapang namnamaan ka. Si kalatan ti mangibaga kin ni Clarice. When, ma'am? O sige nga roden iha. Bye. Bye! Anyat ko na, Nikki. Mapanda ka no ija ayanda sa kayo kan ti lulo na. Pasyaran da ka no ida. Sayang, sumurot ako mamat. Sika ngam no siyak.
Sana talaga mabalin. Amumutan, nagado ti pa ka kumikumak. Ay, wan nga rod. Ngam na pandamutan. Jakon makasurot. Kaya't ko kumaakumustahan ni Zakeo. Manipod ngamin idipin manaw. Saanin nga imawawag. Uray na minsan lakuma. Busy siguro iti panagadal na Anya nga tatila nga na itan. Siguro ad na atim maar. Awan mo't ngamin account na iti FB. Istrikto siguro ti lolo na. Kastalatan ti panunutem, This Clarice. drama is owned by Jena Almoite Drama. Alaunan iti parbangon ngam awampay laang ni Clarice. Kuna na dumaray laang iti kasangay ti may sa akaklase na. Ngam, awan pa'y mataging gaita. Ay, sapay umawawag man na ni Ma'am Lilibeth. Hello, Ma'am? Hello, Nikki. Adda ka din ni Clarice. Nagawi din? Ururayak nga rod, Ma'am. Ngam awampay mat ngaging gaita. Pasensya kayon Tipakada na ngamin katagawi dadagos. Ay, di nak ngamin sumsungbatan kat. Pasensya kayon, Ma'am. Bayan nyo tabagbaga akto no sumangpet. Kat si Kangay, apay anak ka rin kapaylaan nga aging gaita. Di mo kunaan nga orayom lata aging ga amabigatan. Madama ngamin ti pa nag-review, Ma'am. Asidag ngamin ti final defense me. Alang nga ruda niha, bagam laang no dapay masapul yu ijay pag-adalan. Wen, Ma'am, awan pagdanagan nyo. Ado mo ti mabatbati kadag iti allowance nga ti tadyo kanyak. Ijay ti pangalala kadag iti daddo maabus-busak para iti projects ko. Agduma kayo at talaga kin ni Clarice. Naimpad ka iti kwarta. Alang nga ruda niha, amangan no madisturbukan. Bye! Bye, Ma'am. Ti kaadalan ni Clarice ti umawawag Hello? Hello? Ala! Ni Clarice! Nadisgrasya tayo ti motorsiklo! Anya? Kumusta ni Clarice? Interay mi dito ospital! Umay ka dito itangat lang! O sige, umaya ka dagos! Clarice, pasig agas-gas ti rupam. Kanada benda taulom. Nadisgrasya kami iti motor, Nikki. Nagpartak tumat ngamin nga agpataray ni Roy. Kat nagalis ti dalan. Anya ti aramitek. Diyak kayat amakita ni Mami ti kastoy alangak. Tila papapanamtumat. Kuna magawid ka dagos, ngam saan mat? Kat ayan nga rodan ti kadwa mga agnagan iti Roy. At damot lang dito ospital. Dayta ngamin ti bagbagakkan kakat. Kasano itan ngay? Sana mabalin ajak ipakaamo ka da Ma'am Lilibeth ti napasamak. Nakarkarong agong at dano ilimod ta na ito Diyak amo ti ibaga kadakwada. Sikan ti makaamo, Nikki. Kat nangan ka ka din? Diyak makapanganan. Kanaikat pa'y ti may sangipon ko dito isang. Ala, tay lutuan kan to itilugaw ka nam. Tapno saan ka marigatan nga agngal-ngal. Ti parikot ita, no kasano nga ibagak da ito kada Ma'am Lilibeth. Nikki, nagalasan ti langak. Sana ko na napintas. Agimbag tumutla ang dagita asugat mo. Basta agpapigsa ka, Clarice. Anya, agawidan da mami. Kadwada ni Sakeo. Wan, isuti ko na ni Ma'am Lilibeth edi imawag. Diyak kaya tamakita na kastoy ti langak. Kanya nga ron nga Di mo mat ngamin kaya ti dumngag kanyak. Sigurado nga oray siya katong ni Ma'am Lilibeth. Kan amangan kit di pa no nakarkaro aguraan nak ni Sakeo. Sapay ingkarikan ko na abantayan ka. Anyalat ko na kanya kun ngay. Nikki, sorry ha. Para iti pagsaya atamot lang tararamidak. Iso adin ako mamagurguraan no kasya bagbagaan ka. Nikki. Ay, alang arudan, aginanakan. Di mo pala panunutan ti umadanin a panagawid da Ma'am. Tapno saan ka ma-stress. Ala tay sagana kunti ka nam. Aday ta, nadalusakon ti silad ni Sakeo. Busy ti babaonan nga aglutluto. Isa siya kunti nang isimpa ka dagito Manipod kobre kama, punda kas kada ulas na isimpak aminan. Magustuhan lakit din ni Sakeo ti ornos ti silad na.
Tinasaya at rumwara kon. Kita no nakadasardan tapag isunto no sumangput da Ma'am Lilibeth. Asidagdakan nun kat. Ha? Clarice? Ha? Ay, Sakeo! Adda kayo gayaman! Angam sana siyak ni Clarice, siyak ni Nikki. Ha? Si kakadinday taniki? Nagdakkel ti nagbaliw ma. Sorry, kunak mo si ka ni Clarice. Okay lang. Ala, tarumwara kong diti silid mo, Sakeo. Insimpak lang amin dagiti ulos ka sa kadapungan mo. Kastamot na nagiti kortina kan kobre ka, ma'am. Una yan day taalangam, Clarice. Dandani di ka pa yan mailasin. Day takot ngamin ti maganab tinatangkan ti ulo na. Kita man tilangam iti sarming. Kaslasaan matan asika dayta. Sorry, Mami. Dayta ti maganab tinatangkan ti ulo na. Bayat adumakdakkel ka, kasla nagbaliw kan. Nasursuro mon ti makibarkada. Amok nga ipulpulong nakniniki kada kayo, Mami. Adda panunot ko, di mon pabasulan ni Nikki. Mami, Kantap no'y bagakan ka. At ado pa'y adaras ti panangkalubnakan ka. Tadi na kayat amaungtan kayo adwa. sorry, Mami. Ala, ingkayabanan ni Sakeo tamanganan. Nagdiretso ngamin iti silid na. Tanabanog iti biyahe. Mami, jak kayat amakita na ti kastoy alangak. Alakit din, ingkayabanan. Di mon tumot laang maliklikan. Makita na kan tumot laang daychay. Welcome to Jena Almoite Drama. Ha? Asino ka? Siyak daytoy sa kayo. Ni Clarice, amok adina kon mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura. Ha? Si kagaya man ni Clarice? Nagdakkel mo tan tinagbaliwam? Nakarkarukan ka sa kayo. Ad-ad na atim maer ka. Apay nga may ka dito silid ko. Mangan tayon, papaayaban na ka ni Mami. Ala, intay mangan nga ruden. Adda kayo gaya man. Ala, umay kayon tani. Lumamiisan ti makan. Niniki ngay, ayan na ka di. Adan sa pala iti silid na sa kayo. Orayan tayo biiten, tani. Itatayo laang maning agsasango amangan. Ay na, itaypay arimwar ni Nikki. Adda nang sukon kan kwa na akaadalan na. Ado kanupay tinaskan nga aramiden da para ititisis da. Aywan, amangan nun ni Troy dayjay. Kaadalan ni Nikki, Mami. Mami, amangan no boyfriend na madajayan. Baybayan nyo kadilatan? Dakkel ti panagtalagkukin ni Nikki, iho. Awan ti rumbang apagdanagan tayo kan kwa na. Mapagtal kan dayjay. Iso akampanteak, nga uray asino pa'y ti pakikuykuyugan na. Tananakam ni Nikki, anak ko. Ay, narabianak matan. Kala at tumang amin apimig sa titudo itay. Naimbaglakit din tayong tulodnak ni Troy aging nga dito balay. Agdorbela kon. Anyat orasan? Apay nga itakala ang sumangpet Niki. Ha? Gapo ka dita-dida ka pakibibiyangan damami kin daddy. Kat aramidem mo tanti kay ket mo. Ni, saan matakas ta? Nagtudo ngamin. Iso nga... Kan asino dyan ang itulod kan ka? Nubyom? Ni, saan? Kaadalak dayjay sa kayo. Gayam ko. Siguradum lang. Tano agliblibak ka. Dakas ka kadamami kan daddy, Nikki. Ay, adda ka mo't gaya mo, Nikki, iha. Oh, iho, di kagsara iti dalan ni Nikki, ah. Tapno makastrakan. Bagbagak lang ni Nikki, mami. Bimababa yan ang nagladaw nga gaw-awid. Apay ngamin analadaw ka anagawid, iha. Pinagsardan ko ngamin pa'y titudo, ma'am. Ala nga rod, ingkag palasan tamangan kan. Wan, ma'am. Ala, sumrakamatan iti silad mo, iho. Welcome to Jena Almoite Drama. Nagbayag kamutan nga umunag iti silid mo sa kayo. Clarice? Anyang araramidem dito silid ko? Ururayan ka. Di mat datan tumat lang ang ti agasawa.
Anya ko matidakas na no dituyak ang maturog ita. Clarice, pangaasim ha. Rumwar ka dito silid ko. Sakeyo, dinak ka din kayan. Nagbaliw ka din tirik ng kanyak. Di mo't kanayon mo nga ibaga idi anapatagakan ka. Kan kanayon nga ibaga ni mami idi asyak ti agbalinto nga asawam. Saan pa'y nga ita ti umno a panahon para iti dayta, Clarice? Ala, rumwar ka dito yan. Pangaasim. Nakita ka mo't ang nagkapoy di silid ni Sakeo, Clarice. Kan, anya ko matidakas na. Soon to be husband ko man. When ngam na maamuan ni Ma'am Lilibeth ti naramid mo, di nalakit di magustuhan day chay. Anya, di na magustuhan. Amo namat nga iti saan nga agbayag. Kat agbalinton nga asawak ti anak na. Anya ko matidakas na. No isapsapami ti panagsimpami. Agturpos tapay nga umuna iti panagadal ta, Sakbay dagita abambanag. Awanan tinamnamak ang makaturpos pa'y. Saanan ang makahabol pa'y dagiti grades ko. Kat kasano nga ro daytan? Anya lang di ko na anda Ma'am Lilibeth no maamuan da dayta. Kat, anya ngay nga rod. Inaramid kumit amin na kabailak. Ngamkas di ilat tamat. Si kalatan ati agturpos. Uray jak makaturpos Tanagasa taklat na. Tangamin, baknang tuti pakiasawaak, Nikki. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Congratulations, iha. Talaga nasirib ka. Tanaalam pa'y ti kangatuan apamadayaw iti panagturpos mo iti kolehiyo. Agyaman nak, ma'am. Gapumatlaan kada kayo daytoy. Ay, una yun taagdo matigas at yukin ni Clarice. Mami, sorry at talaga. Jak ngaminan mayulo ti agadal pa'y. Congratulations, Nikki iha. Lilibet, di mon ungtan ni Clarice. Ala, mapantayo kit din iti restaurant ngayong pa-reserve ko. Celebraran tayo ti panagturpos ni Nikki. Okay nga, Rod. Ang apay nga awan ni Sakeo. Itay ko pa'y nga awagan. Jak mo't makontak tay number na. Inawis tayo gayim ng agkasangay ita. Imbagak mo't asaan pa'y la sumurot kadagiti gagayom na. Taad da celebraran tayo ita. Okay laang nawa ni Sakeo, ma'am. Amuyo matan, adayo tirig na nakanyak. Nalabit, di na kaya ti dumaray iti dayto apan nagturpos ko. Ala nga Rodan, baybay antayon. Adda kami mat akaduam. Intayon tani, mabisina kon. Kasla na unag mati pampanunutan bakit? Ay, adda pa nagbabawik iti pangedeng ko apanangampon kin ni Clarice. Tapno agbalin nga asawa ni Sakeo. Kunak ngamin nubayat ti kaadda na kadata. Kat dumakkel anasayaat. Kan makaturpos iti panag-adal na. Ngam saan ba't gayam? Ala, di mon pagbabawyan ti panangampon mo kanikuana. Ti pagbabawyan, kat ti panangibagam katakwada nga isutan to tagasawa. Ha? No apay mat kami nakasta timbagbagam iti katakwada. Sigurado, ang mga namnaman ni Clarice. Ay, wan nga Rod. Sa bagay, adda panunod da. Makaamudan ang mga ngedeng para iti dayta. Ni Sakeo latan ti makaamu iti dayta. Yakon kayat ti makibiyang iti anyaman apang ngedeng na. No kayat na pa'y ni Clarice nga agbalin nga asawa na, wano saan. Ma'am Lilibet, Sir Lando, agmerienda kayo pa'y, nangiyagak iti meriendayo. At damat babaunan tayo, iha. Saanan amasapol asika ti mga ramid ka dagitoy. Pakaragsakak timang serbi kada kayo, ma'am. Ngam, ape akasla naliday kayo. Kaslawan gaganay gayan nyo ita, Ay, di mo latan ikaskaso tayo na yo, balasang ko. Mala, sumango ka mo't nga agmerienda, Nikki. One man, sir. Ay, di tuyak pa'y laang. Tadyak kaya ti makasinga kada sa kayo kan Clarice. At dadangamin iji salas nga agsarsarita. Niki, balasang ko. Awan ka di pa'y panggap mo ama ki asawa. Awan pa iti panunod ko dayta abanag, ma'am. Ay, nag-asat no asino man ti makagasat mo, iha. Nagsingpet kan nanakam ka.
Dumteng tulat ta siguro dayta, no panawanan, ma'am. Angam ita, jak pala pampanunutan dayta. Takayat ko pa'y ti makasubad kada kayo. Saan kami mat ngagsingsingir, iha? Para kanin ka ti panagturpos mo. Saan apara ka ta kami? Basta agtrabaho ti kayat kong aramidan ita, sir. Sa kayo, please. Urnusan ta kuman ti amin kadata. Agkasarta kuman, please. Di ka ganat kunakmet. Orayan ta ti umno a panawen. Di ka kumagganat. Kat no di naksamot ay ayatan. Nagbaliw san tirik ng kanyak. Laglagi pom asyak ti kayat damami aparakan ka. Sipod dimtengak dito'y balayo. Saan akabsat tinang ibilangakan ka sa kayo. Naging pagmatan dagiti sugat iti rupak. Napintasak manan sa kayo. Sa anak pa yan nakasagana ang mga asawa. Baknang kayo sa kayo. Awan ti rumbang apagdanagam. Saan tantong agrikat? Clarice, Please, agpakpakaasiakan ka sa kayo. Agkasarta ko man. Urnusan tanti amin kadata. Ni, asino nga taday tagtuk-tuk-tuk? Mabihit lang! Nikki, Ha? Sa kayo? Apay, anyat masapul mo? Nikki, Oo. Apay akas ti pa ng mingming mo kanyak. No adda masapul mo ibagamon. Ang mga numakita da kadasar kan ma'am. Wano saan ni Clarice, kat anya pa'y ti panunutan da. Nikki, para ken ka. Sagot ko para iti panagturpos mo. Congratulations. Sayang tadyak na darayan. Ni, sana rumbang ikanak pala iti regalo. Please, Nikki. Awatom ko man. Alaman langan. Agyaman ak nga road sa kayo. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Niki, nagsaritaan min kini sa kayo ti may papan iti kasarmi. Ken mangrugi kamin amang kita iti wedding organizer. Amangan no adda mairekomendam. Ha? No kasta talaga matuloy yan ti kasaryo, Clarice? Niki, saanan arumbang ama itantan pa'y. Kalaat sa dayta Kaslarash samat. Taison tumat lang ang titurong na. Ay, madimanin ti rusok ko. Ni. Makabakbakwarak, mapanak biit ijeban nyo. Ala, anyat mapaspasamak ka ni Clarice. Anya? Masikug ka, kunam? Kunak manawan pa'y napas... Tangiwat mo. Ang mga no adda makangagkan ka. Diyak maawatan, Clarice. Masikugak. Ngam saan anisa kiyo ti amatoy sikug ko. Niki, tulungan na kumaamang ilimad iti da ito'y. Nang runa kat awan pa'y mo tinapasamak iti nagbuatan mi kinisa kayo. Kat, asino nga rod ti amata sikug mo? Awanan. Nabayagan nga intarayan na, Niki. Anya? Niki, please. Ad ako makidawak apaborkan ka. Daytoy lang amin ti mapanunot ko a solusyon ti amin. Ni, anya man ang daytan, Clarice. Welcome to Jena Almoite Drama. Dayta ti ko na masolusyon. Siyak mo ti pasubong. Niki, please. Maudin daytoy akid dawakan ka. Pagparangan taas si kakad siyak. Kat amumon ti aramidam. Niki, please. Clarice, manipod ubing ta, kinalkalubak amin amadi nga aramid mo. Ayat ko la saan ta maungtan adwa. Aging ka Please, kadiita. Niki. Maudin daytoy. Awanan ti sabali ang mapanunot ko. Jakmat kayat apagtalawan dak no bilang maamuan dati kasasaad ko ita. Awan sabali apagkamangat. Jak ammo ti sawak, Clarice. Talaga ka di adisidido kan ang mga sawa sa kayo. Agganat ni Clarice, mami. Oray man kasano ti panagganat na. Sika lata ti agdesisyon, iho. Sika ti masuro. Diyak ka mo, mami. Medyo alanganan, nak. Diyak maawatan tirik, nak. Iho,
Ibaga man ti agpaiso. Ay ayatem ka di atalaga ni Clarice. Wen, Mami, ay ayatan nak ni Sakeo. Nagsaritaan mi nga rodan ti panagkasarmi. Iso atulagan tayo kuman, Mami. Clarice, please. Agsarsarita kami iti anak ko. Iso apanawan da kami kumapay ditoy. Mabalin? Sige, Mami. This drama is owned by Jena Almoite Drama. O anya, Nikki. Nakasagana ka din? Apay ngaya binartag ng matan. Clarice. Di ka natagari. Ta mga numangagda ka da, Mami, kan daddy. Ala, umay kan tagpulis kan. Ibadom tibadok. Kan agbangbanglo ka iti bangbanglo. Kalpasan na, sumrek kan iti silad ni Sakeo. Tila, ipaparamid mo kanya, Clarice. Maulawak. Binartag ng matan. Ala, umay ka, Nikki. Adayta, nakaidan ni Nikki dito'y kama ni Sakeo. Nakapaklab. Iso asaan amadlaw ani Nikki daytoy. Pagarupon lakit din ni Sakeo asyak daytoy inton sumangpat. Sigurado ang makainom dayjay. Takasangay tigayom na Jena panan na. Amok anasin aw ni Nikki. Sorry, Nikki, no aramidak ti kastoy. Nga masapul ang mapamatik ni Sakeo. Nga iso tiim mo na alalaki iti biyag ko. Kat isuntumatan ti panangibagak ang masikugak. Rumwara kon ditoy. Sapay ko mata sumangpatan ni Sakeo. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Narabyan ang matan. Basit latin na inom ko. Medyo naulaw ako. Sino tinakaiday ti kamak? Clarice? Hoy, Clarice? Nakaturog. Ha? Saan ni Clarice? Ni Nikki da ito ya. Nikki, agring ka. Apeng adda ka dito silid ko. Nikki. Ha? Agat arak ka? Nabartag ka? Apay, asino dayta. Siyak da ito, Nikki. Ni Sakeo. Apeng adda ka dito silid ko. Nagloko man dayjay Clarice. Inyag nak ditoy. Pinagbado nakpay iti bado na. Kita amati bado na. Apeng inaramid na dayta. Pasensya kan, Sakeo. Ngamjak kaya't ti paparamid na kanyak. Agasam, ibagbaga nakit din nga. Agpagarawak kanukit din kan ka. Anya? Manjak mata. Nagalas ti paparamid na kanyak. Tapno makaluban kano ti basol na. Tapno amo man niya. Masikog ni Clarice. Kat ilimlimad na kan ka. Anya? Agpaiso ka di kita nga ibagbagam? Wan, binartak nakpay nga rod, tapno. Mairok makano ti bagi kang ka. Loko dayjay nga babae. Sige, mapana ko ni ti silid ko. Diyak kaya't ditoy. Mabit lang. Agsarita tapay, Nikki. Ado pa ti kahit ko adamagan kang ka. Sige, agdamag ka lang. Basta amok ti sungbat na, sungbadak, Sakeo. Good morning, Sakeo. Ala, agtugaw ka. Agsarita tayo tinalapat, Clarice. Ha? Apay ka sa tilangam. Nakapurpurnal ka. Ibagam tagpay so kanyak. Takagurak ti maululbutan. Ha? Anya nga paiso. Asino ti amat ti sikog mo? Agsaw ka. Asino ti amat ti sikog mo? Anya si ko nga ibagbagam. Ulitak. Diyak kayat ti maululbutan. Ibagam tagpay so.
Barang mapakawan ka bay. Ha? Sino ti amat ti sikog mo? Sungbat! Awanan sa kayo. Nabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Kan may sa, nakainom kami iti day di agon daw ay isoan na ilawan kami. Anya. Pumanaw ka niti sang anak. Tama nga nanyapit ti maaramid ko kay ka. Pakawanan na kumasa kayo. Aklo nagtibasol ko. Pumanaw ka niti sang anak ko na! Dalasam! Uwan sa kayo. Traidor ka ni kay. Kunak no matulungan na kiti da ito ay. Ngam impasubo na kumat. Clarice, sorry. Jack ing gagara. Among mata na barte ka kiti daydi akan ito. Kan apay ngamin abinartat na kiti. Jack nalapdan ti bagi ka nang ibagay iti amin ka ni Sakeyo. Kunak, sulisugam lang ni Sakeyo. Jack imbaga nga ibulgar mo ti palimod ko. Anya nga ita, kaguran ako ni Sakeyo. Kasano pa ita, Nikki? Pasensya ka na talaga, Clarice. Traidor ka, Nikki! Amok, dakkel ti panagustom kini Sakeyo. Iso a pinadakas na kan ko, ana. Ulitek, nabartek ang kunakmat, tabinartek nak. Jack nalapdan ti bagik. Jack napuutan dagi jeng ang bagbagak. Kan may sana pa nang padakas tinaramid ko. No di kat imbagak lang tagpaiso. Aklo nam ka din, Nikki. Adda pa nagustom kini Sakeyo. Makamu ka na niya't panunutam. Ang amala, tapno di nakpagatapan iti dakas. Pumanawak dito eh. Ngamin, mabain akon. Gapukan niyak, iso na dadaal tinapintas alinangan nyo kini Sakeyo. Ulitak, pasensya ka lakuman, Clarice. Welcome to Jena Almoite Drama. Sikat ti pumanaw ti balay, Clarice. Balang kantis. Pakawanan na kuma. Nailaw anak. Apay, anyak mapaspasamak ka na kayo, Sakeyo, Clarice. Apay nga gapapa kayo. Daytoy ang babae, mami. Inalilaw nak. Isumat lagayam akayat na ti paikasar kanyak. Pilitan nak amang ikasar kan kuana. Tagayam, masikog. Kat sabali alalaki tinakasikog kan kuana. Anya. Mami, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Apay ang naaramid mo ti kasta, Clarice. Ken ayan ni Nikki. Agsasarita tayo man amin. Awanan ni Nikki, mami. Pimanawan, gapu iti daytoy a babae. Jack mo't pinapanaw ni Nikki. Iso tinagdisnudo apim manaw. Anya, napanan na nga rudan. Adakan ka no anya ti aramida manak ko. Sika ti agdesisyon. Ngam no siyak ti masurot. Iti anya pa'y laaga po nga ikasar mo ni Clarice. Talaga jakon kahit nga ikasar ni Clarice, mami. Inalilaw nak. Oh, anyan. Jaklaim pagharop akas to'y ti pagbanagan ti amin. Oh, pasensya ka na, anak ko. Diyo ikiddawan iti pasensya ti saan nyo mata nagbasulan, mami. Basol amin ni Clarice dagito eh. Kat, anya nga rod ti planom. Rumwarak pa lang. Jak makaid na dito balay. Agpag na pagnaak pa lang dito parke. Barang maalay-ayan ba si Tiriknak? Barang... Ha! Aguray ka. Mabigbig ko dyan nakatugaw iti day dyan abanda. Ni Nikki! Nikki! Ha? Sakeyo? Aping adda ka dito eh. Umayak lag palamiis, Nikki. Sika, aping adda ka dito eh. Agpapaangin akmat. Ala, dumandan ka man nga rod. Tamakitugawak dito'y abay mo, Nikki. Ha? Sige, Sakeyo. Oh, sa dino ti papanam, Clarice. Abay nagdakil tayo mo't mo abag. Imawag ti amatoy sikog ko, Daddy. Urnusin mi kanun ti amin kada kami. Anya? Sa dino ti papanam, Clarice. Sumurot akon iti nakasikog kanyak, Mami. No kasta, nagsinublian kayo manan.
Wan, mami. Kat nagkariatakderan na ti sikog ko. Mabainak ngaminan kada kayo. Kastamatan kini sa kayo. Iso nga karigatak akinuntak ti amatoy sikog ko. Kat nagkarimat adinak baybayan. Ala, siguradwam nga rod anasaya at ikasasaad mo iti sidong tinobyo mo, Clarice. Wan, daddy. Nasingpet mo't di ti amatoy sikog ko. Ala, addakan ka day ta, Clarice. Katagan anad ka kumakanayon iti sa dinuman apapanam. Agyamanak, mami. Ngamuray do kasta, nawaya kalatta nga umay dito'y balay. No bilang kasapulam titulong mi, balasang ko. Wan, mami. Kat agyamanak, This mami. drama is owned by Jena Almoite Drama. Napintasan ti panggadan nyo at huwa, Niki, kansa kayo. Apay, awan pa'y plano yo ang mga asawa kan makiasawa. Wan nga rod. Nay, maparan titawan. Amang ano di mapupuutan kag mabaakan kayon. Makiasawa ako ni Timabiit. Ma'am, sir. Oray siyak, mami. Daddy, mga sawak mo ni Timabiit. Ne, no kasta, addan kaayan ayat yo adwa. No kaya tiyo akit ag double wedding kayo no iso. Sana mabalin, Daddy. Ngamin, ninikiti ikasar ko. Anya! Anya? Owen, sir. Ma'am, kat sapay ko mata maikariak nga agbalin a manugang yo. No pa'y imbilang dakon kaspud no nga anak yo. Sorry, Mami, Daddy. No nagayatak kininiki. Awan ti rumbang nga ikidawam iti sorry sa kayo. Tanabayagan akayat ko nga ireto ni Nikki kan kayo. Ngam ti amok nga men, kat adayo tirik nam kan ko na. Sanitan, Mami. Ay ayatay ko niniki. Kayat ko ada kayo tagkagasat. Tamam mo yun ti ugali ti tunggal maysa. Ken kayat ko launay ni Nikki para ken ka anak ko. Agyaman na karod no kasta, Mami. Agyamanak no kayat da ka para kani sa kayo, ma'am. Mami, kunamutan kanyak iha. Ken Daddy, kunamot kanya ako na. Sige, mami, daddy. Kasta malangarod, pagsasaritaan tayon ti kasaryo. Tapno malpasan, tani, magagaran kamin ang maaddaan iti apo ko. Alaga gayam, di tanti nagibusan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. BIAG Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jena Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.